Guys, murabona ndatwaye. Kandi nge nkunda gusoma, nkunda kugira numva amakuru. Kandi ntabwo najya nsoma ibinyamakuru. Ariko hari AI nifashisha nkayishyiramo linki, namara gushyiramo linki ikagenda ibinsomera. Ushobora kuyiha igitabo, ushobora kuyiha linki ya website, ushobora kuyiha linki ya YouTube, ikagenda ibinganiriza. Iyo AI niyo ngiye kubereka aka kanya. Yewe bayita NotebookLM. Reka mbere ku buryo bayisetting. Genda muri Google wandikemo NotLM. Muri Google nandikamo NotLM. Google NotLM. Ayikanda. So nindangiza zanga try NotLM. Zanga kuri create. So urabona ko baraza kugushobora gufata igitabo cyangwa se document yawe ukaya-uploadinga, cyangwa ugashyiramo document yawe ya Google Doc cyangwa se Google Slide, cyangwa ugashyiramo website cyangwa ugashyiramo YouTube cyangwa se ukazuga pasting. Kwa ngiye rero ndi gusoma inkuru iri kuri New Times, nagiye kuri New Times. Iyi nkuru iri kuvuga ngo AI in healthcare, Rwanda should innovate and not just consume. Iyi nkuru ndimo ndashaka kuyisoma. Ikindi kandi ndatwaye, ntago mfite umwanya wo kugenda nsoma. So ndafata iyi article nyikopie copy, nindangiza nze muri NotLM zanga kuri website mbakande, nindangiza shyireho ya link, nindangiza nze insert, nindangiza nzanga kuri urabona ko isekima summary yabera ibintu birimo hariya, providing a summary. Ndongera nzanga no audio review. So ikintu giye kunkorera igiye kunkonvatingira mu audio, nindangiza ntereke. Tugitegereje ko iyi NotebookLM idukorera iyi podcast nziza ikatuganiriza ku bijyanye na kiriya n'iriya nkuru yo kuri The New Times. Hari agapoto ndi gushaka kubaha ku bantu mwifuza kujya mukodesha amamodoka. Hari urubuga rwiza none abazaniye barwita ZebraMotors.rw. Kuri Zebra Motors tuguha imodoka ku giciro kiri hasi cyane. Ozo guhera ku 25 kuri Zebra Motors ushobora gukodesha imodoka yawe umunsi wose kandi turayiguha ukitwara. Munyarukire rero kuri Zebra Motors ko bantu mwifuza gukodesha amamodoka, nimba n'umuntu uzi ukodesha imodoka wagira ute, wamubwira akajya kuri ZebraMotors.rw akajya kureba imodoka yifuza. Sorento cyangwa se na RTC ziraboneka cyane. Ushobora no kurya commission kuri ZebraMotors.rw. uzanye umuntu tugaha commission ku muntu wazanye ushaka gukodesha imodoka. Ngayo nguko reka twumve ibyo NotebookLM yagize ute yadukonvatinge. Ngiye kubasezera, ntabwo nongeye kugaragara muri screen. Bye bye, wibuke gukora subscribe. Bye bye. Welcome back to the deep dive. You sent us this really fascinating piece, an article where, honestly, just the title and where it comes from tells you a lot. It signals this critical global conversation that maybe doesn't get enough airtime. So we're diving into an article from the New Times that's a publication based in Rwanda. And the title, well, it really hits home. AI in healthcare, why Rwanda should innovate and not just consume. Pretty direct. Exactly. And our mission here, is to really unpack the core question in that title. But more than that, it's about digging into the specific insights from Alice Kagina, the author. What does her perspective coming from Rwanda actually tell us about the bigger picture? For any country trying to figure out how to deal with these huge transformative technologies like AI. Okay, right. Let's get into what Kagina actually argues in the piece itself. So the article, again, AI in healthcare, why Rwanda should innovate and not just consume. Published in the New Times, Saturday, July 19th, 2025. I mean, that's incredibly recent. Yeah, very current. And that recency plus the Rwandan origin makes it so relevant. Right. And what's really fascinating, I think, is how Kadina just jumps right in. She frames the conversation immediately. She's not
spending time debating if AI is going to change healthcare. That's just a given for her. Right. Her whole focus is on how a nation, and she's specifically talking about an emerging economy like Rwanda, positions itself in this new landscape. She basically argues that just consuming AI tools made somewhere else, well, it might seem efficient short term. Yet easier, maybe. Easier, perhaps, but she argues it fundamentally caps the country's long-term growth. And crucially, its ability to solve its own unique local problems. She gives this great example.